Hvat var verðin uttan Jesus hon Gudi bannað var og ikki hann var føddur en sin deyðadóm ber og stødd og hjálparloysi var ein myrkur utan ljós som ett skip och öppnar vägen utan kompas, utan kod. Hvat lívið uttan Jesus det tomt och myrt och kallt allt ditt góða hera foldum vi honum burtur fjalt utan hann onjon leið onjon hjálp og trångdom onjon trygg og onjon friur onjon vert og deyð. Ära, prís og tøkk til Jesus Hann leið straff og dóm og deyð fyrir teg og mig at loysa ur vanda sorg og nei. Han som kom vi bokilo til der sal og i bilar ved. Han som får fallom raste og i der i sam